ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nem ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bha sha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santeli gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau Kakanhon ki driver Kali Tourist ki ba hapo ka Shatri All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association namar ka jingmenti ka sarkar jala lengba ka tanat jengok kai perthai ban khot yakren kila sedang ban perlong no da ka Black Flag Week ka bala sedang naduk ka khandai tarik haduk ka khat sau tarik mentau benai nailur haba keren bat kilat pathai kubor uba Rikaldos Dotling uba deu president jongka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ula ong bakum ka kanhon kalapha shibon ki siti halor kamat jingdawa jongki henrei katanat jengok kai perthai ka sngap man Shushu uba Rikaldos ula ong bakum ka kanhon haga khat sau tarik mentau benai nailur ka badairu ka sngi bakut jongane ka Black Flag Week kin sakren ya shibon ki mat jingdawa jong ka seng halor ka jingkentho menteri katanat kam jengok kai perthai uba Paul Lengdo. Today, there is a shortfall of roughly 3,000 vehicles to ferry tourists inside Meghalaya. 3. It should also be the effort of the transporters, the taxi drivers, to negotiate and open discussions with their counterparts in Assam. Because today, it is a pure fact that Meghalaya depends more on tourists from Assam rather than Assam depending more on tourists visiting Assam. Would you agree with me? The airport is in Guwahati, the major airport. The railway station is in Guwahati. The hospitals, the best hospitals in the northeast are in Guwahati. Our nurses, our professionals are working in several parts of Assam. It's a very sensitive issue. So they have to know how to approach, what to approach, and to ensure that in the process of wanting more, you do not shoot your own foot. Dei lai hajatli ki baduna kali hapo ka jala jungi ne dei baka lai hajatli ki bun basong ski ne ni angata lai hajatli ki basong ski ne dei baduna kali ne lai hajatli tela da kalong har ka benta ko mangala dep kren ki port ni nai ba dep lu ki media ki hapi ki media ngonga lada ka kamai kawan te wat sa hajatli kumba nakau ka e naga jingkhen ke bai ba pol la ai sa hajatli lu kinang yo kamai bangin lan tambiang ni ta kinang ni wan ki bon jong kaya ke jala ke jungi segi jaka ba jaka ki spot ki jungi ki jala ki asan ba pher ngong mai ni namal ba kani ke jinga ki hi ka bangi ki ke ni kaman la don teng ki wei ki ba manchwa shi pho la ne maklanga khatsan snem manchwa ki la don mo ki lang ba ki bala haswa junga kini ki lai kun si sha ndai ka e ke benta kalong ba ki jano ki pun kut no namar kumba jinlong khosi jungi yo le si ka don ke e cylinder ngam la ban tep henry kumbangan su ong no menta nakaleng ka e ke mta nga su ong tang ka ni koi ninya kun bai ya ka e ka ba pen bha ka met nam ta ki driver ban nam ta ka jingbun e ke sandru kalong bai kumni haba don menta su ai nuksa ka sibil hang tai ka don go ti tu shalong ka don ka stan bapli haba ki yo ka jaka ti hab ahem kinong yalam don nam kinong ni Ndrei nam ta ka kini ka ason bar khoi ki badan po is khasils kan sukren bai ni don kata ka bangi ongka emjak mo kani kala long lupa kata ka kemi ka badan hakini ka is khasils ti ni tri ringkat kata ka emjak ka dei kinong lam ki bala sirkai han to bidan ting nam ta kata nama bangi ni ong ti ni la dep dum ya kini ki asen ki papier na do ki papier pe ki badan ka district ke jungi badan ke papier pe juga district ke badan ka jala jungi kini kilai don rengkat bat ni menta bat ni kan ong buru ban pom ban ngin sna no ka wi ka forum in ring ni sulong be la ka jong ason tamang ngin don rengkat bat ya bat kani ke EKMDA ka bangin la mu mengimta ya kani kamat ka bang kwa lembaga sarkar pengipan ban menteri kam no kani ka jala jungi ka Black Flag Week ka sedang duduk kendai trik itu khatsau trik kani ke cengki juga kalau kita nam ta ba ka sarkar kam sim khot ini namar ba laliku la ar lai klik city
bat hakan ni ke benai pula tep benai kos sunya arpui trik ngala itu city ba kat khot ekran ni halor betul kemat ke bagi la dawan adu bencum snem arza apply ap benai trik ngala itu yo tourism minister te sim trik kam na ni sim khot hiru yang ni ba haka ni ke bela tep de ya ni kamat ke bagi oman num sha shui tourist spot mo bandung sepok ki jaka jokai kalau di kamram jungi kino nya kali kamai sini sepok kejela jungi mo aborok kali kamai ke tutlang bangi dei benyelam kai no yek te kino jokai na ke bo na borok koi ke pertai di bawan berkai wan kai ni kejela jungi amo kali kan dia orang fi to ba pol la kren buntu ke la piang de halor kata ke bai yong buntu si menit na menak tu sing ba kendai trik la pau tu ka ko kia ki kubor ba pe jungi media mo thì cái là phong bao yang tu yang ông khi kalau ini ya mentai yang nampak lai ban ai reply ki te sipun ki ngin sayo kan ni ke singi saja ngin sai ke jing reply ke bai ba pol kren namar ba bangin si reply no ke bai kren menin ngin reply no ta singi ke pau no ni ke khulung kena kan nong no kum geja ka ktin ka thmai long no kum ka thmai ya ni amo ong ka don shoot ka ta ka jing thmu ke banyak kun nam ta saya nam ta kamat nam takari ke jing e jo ki trai pal ba phai macam phai ni ano ya kata ka bai ba pol kren menin ngin phai nam ta ka ba ma long ba si sai jai ngin sai ke jebab ko yang a ya ka bai ba pol la ong ba 100% ki long ta 100% ki long ta mo kat bang ni la pha ko ka reminder letter mana ka tu ka arpui trik mo lagi bu ko ka office trik kam jing ba pol lim ba tourism department ilai hi kan nungut ki asun ki ba snok ti bat ni bat menin menjesniru tak pun ki asun ki bala wan ben snok ti lang hakan ni ngajing ki jom ingin sempat saya bah hak sejanya ke ba iba pol kren namba ba kom ba ibun ka asun ki mi snok ti dan ibun ka asun ki secret jenis tai mo bat tribal ki don ko ba ka asun ngin sa ki jebab piang ha ka sejak